باش خوندەکاری هیژە ئیرۆ ئەمێ وانەیە پێنجا ji beşa pênca ji pirtûka refa pênca a bîrkarî ئەمێ bistînin وانەیە me bi navê kelkot. Kelkot çi ye? Ew jî teşeyeke gewmetrî ye wek teşeya ku hûn dibînin li ser tepê teşeyeke gewmetrîk e du kenarên wê rastin hevin yani her du kenarên wê A, B û D, C rastin hevin. Lê du kenarên din jî nerastin hevin. Em dighêjin ku kelkot teşeyeka ku du kenarên beramberî hev rastin hevin û du kenarên din jî nerastin hevin. Her du kenarên din nerastin hevin. Her timî me dibir di gewmetrî de ku dam kenarên rastin hev, milkêş, çargoşeya hemkenar ev teşe hemû me birin ku her du kenarên beramberî hev rastin hevûn ev taybetmendiyeke di navbera her çar yan jî her pênc teşeyê ku me standin. Lê kelkot du kenarên beramberî hev rastin hevin her du kê din xwarin nerastin hevin. Em dighêjin vê pênaseya ku ez ê binivîsînim. Kelkot çi ye? Em ê pênasa wê deynin. Çargoşeya ku navê wê kelkot e çargoşeya ku du kenarên beramberî hev du kenarên beramberî hev rastin hevin û her du kenarên din nerastin hevin ev pênaseya kelkotê ye. Her du kenarên beramberî hev rastin hevin û du kenarên din nerastin hevin. Tamam. Lê A, B rastin hevî dercayî lê A, B ne yeksanî dercayî. A, B wek binkeyekê tê hesibandin û D, C jî wek binkeyekê tê hesibandin lê ev binkeya biçûk e û ev binkeya mezin e. Du binkeyê kelkotê hene binkeya mezin û binkeya biçûk. Em ê deynin A, B rastin hevî D, C. Tamam. Her wiha A, B çi? A, B me got binkeya biçûk e. A, B binkeya biçûk e. û D, C çi me çi ye? D, C binkeya mezin e. Binkeya mezin e. Tamam. Lê ji birî binkeya mezin û binkeya biçûk ji birî van her du binkeyek navîn jî heye. Em ê binkeya navîn nas bikin. Binkeya navîn çawayî. Em ê xalekê di nîva B, C de nîşan bikin ku em ê biferdînin ev xala nîvî ye. Dema ev kenar B, C kenara xwar ha. Kenara xwar dema ku 4 santîm be em ê di nîva wê de 2 santîma nîşan bikin. Em ê werin kenara din jî A, D em bêjin ew jî çend santîm be em ê di nîva wê di xalekê nîşan bikin û van her du xala bigihînin hev wê binkeya navîn li cem me bê xêzkirin. Em ê binkeya navîn jê re xêz bikin û em ê bi riya nîgarkirinê vê teşeya han jê re em ê jê re binkeya navîn jî xêz bikin. Ev binkeya navîn e. Tamam. Binkeya navîn em ê navê bikin ne fe. Binkeya navîn çi ye? Ew parçerasteka ku her du nîvekên kenarên xwar digihînin hev. Her du nîvekên kenarên xwar digihîne hev. Yani me ev her du kenarê xwar di nîvî de me birî û me her du xal gihandin hev li cem me dîsa kenarekî ya jî binkeyeke rastin hevî her du binkeyên din derket ku binkeya navîn rastin hevî binkeya biçûk û binkeya mezin e. Em ê pênaseya binkeya navîn baş diyar bikin û binivîsînin. Binkeya navîn
أو بارچە ڕاستەکە کۆ هەردوو نیڤەکێن کەنارێن خوار بگهینە هەڤ. یەکێنە سایەوەیشی بنویسینە بنکەیە ناڤین ئەو پارچە ڕاستەکە کۆ نیڤەکێن کەنارێن خوار دگهینە هەڤ. و ئەم دگهێژن دە ئەنجامە پشتی کۆ ئەم بنکەیە ناڤین خێز دکن ئەم دگهێژن دە ئەنجامە. ئەنجامێک ژێ کۆ بنکەیە ناڤین ڕاستن هەڤی بنکەیە مەزن و بنکەیە بچووکن. ئەمێ دەینن بنکەیە ناڤین چییە؟ ڕاستن هەڤی بنکەیە مەزن و بنکەیە بچووکە. و ئا بچووکە. تەمام. ئەمێ وەرن ئەنجاما ددووە. ئەنجاما ددوواش بۆ گۆ ئەم پیڤانە بنکەیە ناڤین ناس بکن. یعنی گۆ ئەم بێژن ئابە پیڤاناوی دیار کریە و داجە پیڤاناوی دیار کریە. مثلا ئەم بێژن ئابە 7 سانتیمە وەک میناک و داجە 13 سانتیمە وەک میناک. تەمام. ئەمێ بنکەیە ناڤین چاوە ناس بکەین ئەمێ پیڤاناوی چلۆ دەرخینن دەما کۆ ئەم ئابە زێدەکی داجە بەلاوی ددۆ بکەین. یعنی بنکەیە ناڤین یەکسان بنکەیە بچووک کۆمکردنی بنکەیە مەزن بەلاوی ددووە. ئەمێ بێژن ئەنجاما ددووە بنکەیە ناڤین یەکسان. یانیش بۆ ئەم پیڤاناوی ناس بکەین ئەمێ بێژن یەکسان خێزکا کەفتێ چێکن بێژن بنکەیە بچووک کۆمکردنی بنکەیە مەزن بەلاوی ددۆ. وینجەمە دەرکەوێ کۆ پیڤانە بنکەیە بچووک یاژی ئا ناڤین چییە. تەمام. ئەمێ وەرن بلنداهەیە کەلکۆتێ. بلنداهەیە کەلکۆتێ چییە؟ دەما کۆ کەنارێک هەردوو بنکەیên بچووک و مەزن بگهێنن هەڤ لێ گۆ تیک داکەوە سەر بنکەیەکێ ئەم جێرە دبێژن بلنداهەیە کەلکۆتێ. کا ئەمێ بلنداهەیە vê کەلکۆتێ خێز بکن و ژێرە ئەمێ تیک vê بلنداهەیە خێز بکن و داخن سەر بنکەیە مەزن. مەگۆ پارچە ڕاستەکە کۆ هەردوو بنکەیên مەزن و بچووک دگهێنن هەڤ. ئەمێ بنکەیە مەزن و بچووک بگهێنن هەڤ لێ divê ji گۆشەیەکێ یاژی ji قراچێکێ dest pê bike û tîk dakeve ser kenara din. Divê tîk dakeve ser kenara dê. Tîk yanî bi pîvana not bile. Bi pîvana not bile dakeve ser kenara din û em ê navê bilindaheya xwe bikin bese. Tamam. Bese ew jî bilindaheya kelkotê ye. Bilindaheya kelkotê çi ye? Wek pênase em ê bêjin ew parçe rasteka ku tîk herdû kenarên ya jî herdû binkeyên mezin û biçûk digihîne hev. Em ê pênaseya wê jî binivîsînin. Bilindaheya kelkotê ew parçe rasteka ku ew parçe rasteka ku herdû binkeyên kelkotê digihîne hev û tîk dadikeve ser binkeya mezin. Tamam. Tîk dadikeve ser binkeya mezin ya jî ser binkeya biçûk dema ku bilindahî ji derve em ê bêjin tîk dadikeve ser binkeyê. Ji ber ku çê dibe ku bilindahî dakeve ser
بنکەیا مەزن و شید بن وەرە سەر بنکەیا بچوو ji dervî teşede. Tamam. Ser binkeyî. Me bilindahî jî nas kir em ê werin derdor û rûber. Rûber û derdora vê teşeya ku bi navê kelkotê me xêz kiriye em ê rûber û derdora wê jî nas bikin. Dema ku kelkota li jêr li cem me 7 santîm be û li cem me pîvana binkeyekî 7 santîm be, pîvana binkeya dua 13 santîm be û pîvana kenara B C jî diyar be, kenara A D jî diyar be. Em ê çawa derdorayê derxin? Dema hemû kenar diyar kirî be, em ê bêjin derdor yeksan her çar kenar komkirina her çar kenara. Derdor yeksan em ê bêjin em ê rêgezên derdor û rûber deynin. Derdor yeksan komkirina her çar kenara. Her çar kenaran tamam. Eveya rêgeza derdore komkirina her çar kenara. Em ê werin rêgeza rûber. Rûber çi ye? Rûber yeksan binkeya navîn hevdanî çi bikin? Hevdanî bilindahî. Divê ku bilindahî hebe ta got em karibin rûberê pîvana wê derxînin. Tamam ev rûber û derdor e. Ji bo ku em rûber û derdora teşeya kelkotê xweşik nas bikin û em ê çawa derxînin, xwendekarên hêja em ê bi hev re herin rûpela 145 di pirtûka bêrkarî de pirsa di dua û asîsiya em ê çareser bikin. Pirsa di dua jê ji me binkeya navîn xwestine, em ê çawa binkeya navîn derxînin û pirsa asîsiya jî dema ku rûber û derdorê ji me bixwazin, em ê çawa rûber û derdorê binivîsînin. Em ê bi hev re rûpela 145 bixwînin. Pirsa di dua jê teşeya kelkotê li cem me heye. Du kenarên wê ya jî du binkeyên wê hene. Binkeya mezin 13 santîm û binkeya biçûk 7 santîm e. Divê ji binkeya navîn diyar bike. Em ê hînkirin çareser bikin. Em ê werin hînkirin ya jî hîndarî di rûpela 145 de. Hîndarî rûpela 145 em ê pirsa di dua çareser bikin. Pirsa yekê jî xwendekarên hêja hin teşe ji werdanîn gelek teşe ne divê ji teşeya kelkotê jê diyar bike. Teşeya kelkotê teşeya sisiyayê hûn ê hilbijêrin ew teşe bi navê kelkot e ji ber ku weke hûn dibînin teşeya sisiya ew her du kenarên beramberî hev rastin hebin û du kenarên din jî nerastin hebin. Em ê werin pirsa sisiya û binkeya navîn diyar bikin. Me got pirsa me çi bû? Binkeya mezin 13 û binkeya biçûk 7. Em ê çawa binkeya navîn derxînin? Em ê werin lê rêgeza binkeya navîn binerin dibêje binkeya navîn yeksan. Binkeya biçûk zêdekî binkeya mezin belavî di du. Em ê bêjin binkeya navîn yeksan. Binkeya navîn yeksan. Binkeya mezin zêdekî binkeya biçûk belavî di dua. Tamam. Yeksan binkeya mezin li cem me çi ye? Me got 13 ye. Di pirsê de binkeya mezin 13 ye. Zêdekî binkeya biçûk 7 pîvana wê belavî di dua. Yeksan 13 zêdekî 7 em 13 komkirinî 7 bikin. Çi qase derdikeve? Cem derdikeve 20. Belavî di du yeksan 20 belavî di du çi qase ye? 20 belavî di du jî 10 santîm. Em dighêjin ku 10 santîm pîvana binkeya navîn e. Em ê werin pirsa sisiya jî çareser bikin. Pirsa sisiya çi ji me xwestine? Ji mer kenarê kelkotê diyar kirine. Kenarên wê yek jê 2 santîm, yek 5, yek 12 ye,
يك شش دبيجي دردورة وي درخينن. تمام أمي دردوري درخينن مگو دردور چی؟ دردور یکسان کمکرنا هر چار کنارا. أمي بيجن مگو سمبولا دردور چی بو؟ سمبولا دردور بي وسمبولا روبر چی؟ اس. تمام أمي بيجن بي يكسان كمكرنا هر چار كناران يعني آ ب زيدكي ب ج زيدكي ج د زيدكي د آ يكسان. مگو بيوانين وان چبون بيوانا آ ب يكساني ددوي وكو هون دپرتوكي دبينن درو پلا 145 دا پرساسسيا کنارا دسپیکی 2 سانتیمه آ ددوا 5 جا دا 12 زیدکی دا آ 6 سانتیمه یکسان. دو زیدکی 5 7 زیدکی 12 دیکی 19 زیدکی 6 19 زیدکی 6 دیکی 25 سانتیم. اف در دورا كالكوتية. أمي ورن روبري درخين مگو روبر چیه؟ أمي ورن روبر اللي في علي درخين خوانده كارن هيجا شبوغو جيتري بكيه اس يكسان فايه روبر يكسان بنكيا ناوين هفداني بلنداهي. أمي بيجن اس يكسان بنكيا ناوين هفداني بلنداهي. تمام اس يكسان. أمي ورن بنكيا ناوين چخاصي بيواناوي لغوريغو أم دتشي دبينن بنكيا ناوين تنية ياجي بيواناوي ندياره ميچاوا بيواناوي درخينن. أمي بنكيا مظن كون كرني بنكيا بچوك بلاوي ددو بكن وبنكيا ناوين لجمع دركبه دما بنكيا ناوين لجمع هات ديار كرن. أمي هفداني بلنداهية بكن وكاكو هون دبينن خوانده كارن هيجا بلنداهي جي دتشي دا بيواناوي 4 سانتيمة كنارا آنا 4 سانتيمة أو بلنداهية. تمام دسبيكي أمي چه بكن؟ بنكيا ناوين لجمع نديار. أمي بنكيا ناوين ديار بكن وبيجن بنكيا ناوين يكسان. تمام بنكيا ناوين يكسان. بنكيا مظن لجمع چيه؟ 2 سانتيمة. بنكيا بچوك الجمع چي ببورينن بنكيا مظن الجمع 12 سانتيمة وآ بچوك 2 سانتيمة بلاوي ددو يكسان. وكاكو هون دتشي دبينن بنكيا بچوك آ با چيه بيواناوي ددوية وبنكيا مظن دا جا بيواناوي جي 12. تمام 12 زيدكي ددو 14 بلاوي ددوا يكسان. 14 بلاوي ددو چقاسيه؟ 7 نشبربو 7 هفداني ددو 14 7 سانتيم دركت انجام الجمع چي بيوانا بنكيا ناوين. بيوانا بنكيا ناوين بشتي ما بنكيا ناوين ناسكر. أمي بيجن اس يكسان. أمي روبري درخينن اس يكسان بنكيا ناوين الجمع چي دركت 7 هفداني بلنداهي دي برتوكي دي بيوانا يتقاسيه بيوانا ويجي 4 سانتيمة. أمي بيجن 7 هفداني 4 يكسان 25 سانتيمتر دام أفرو برا كالكوتا كو دي برتوكي دي هاتي خيزكرن دهين داري ده دي برساس سيادة. في داري أزجيام داوية وانا ياخو خوندكارين هيجا سپاس دكم بو تماشا كرني هم بمينن بخير وخوشيه ده.